Kajela Meghalaya kelapan kreat syak-syak ban penlong ya kelumpung ilakai football berimdo kadoba Asia kebelatip kum kaduran cup arah jarak pusau. Kabande ru kelumpung bala penlong ha kesin benengkong ha Kajela kaban sedang naduk ke Arterik Unailar ha Jawaharlal Nehru Stadium ha Shillong. Menteri Ketenaga Ilakai Kajela ba Syakliar Marjri ulalit benjurip gijingpen kreat akan kamadan ha kalai puai terik unaitung arah jarak pusau. Bat penpau gijing sohon yang kurkomiyat kikam kijam. Ula penpau bakum bakalong menta haduk kendai pupran nak sispa gejing penkreak geladap. Ya menteri lesenran daki officer ketenat sports kinong ilam ka Meghalaya Football Association ki bami kemat daka Duran Cup Organizing Committee nalor ki weipat. Kalumpung hang ni hakanong ba Shillong kan sedang daka jingil akai hapdang ke Shillong lajong persya ya ke Tribuhuvan Army Football Club. Kaban senang kapor sabu jajan miat jong ke Arterik Unailar. Menteri ulai ke jengkular babaro ke gen sabiang lot nadong syadong ha kesni play ke lumpung bat penseluruh igiriu it football bagi nuan ban kershan ya lagi jong ki kenhun ka Shillong kan yok ban penlong hendrut li gijing ilakai jong ke Duran Cup ka jing inspection ka jungi ilap nakalian ka Department of Sports nakalian ki Army bat ki Air Force ba harikat ka jing trailang di baro hi Lala ya kaba min pelong ready kan ke stadium nak mentaban play ka Duran Cup Arterik. Baraka jingpai hadu mentang untuk umur 95 to 98% kam baro la deblut berang sai dan sang lihat hi mula nang tak Arterik ringi kermen ba apo ka Arterik baro hi la deblut berkum berpej pi hi menta bagi babun ki jingpun kek la tang ya semua. Te bangin yo bangin sakhi kini ki team ki bon la kai ni sebar kumka napo Nepal Army napo Sidon napo Hyderabad pakai bakang kongsan ni kita ki baro dari bangidon ni ke tim nak Kajela jong tadi kata kalau musuh lajong jika jeng kentu ke jong ajong ye baik-baik jong Kajela ke ni ki baik kamtam ni kini ki baik football bangin nyami renti ka Arterik nak benta benwan bangin sakhi kan ke jeng play ni ke Duran Cup nak benta ban Aiman Sim abang ipet ke tim jong ni ban Kajela jong tadi ke yo kan sim benta kan ke Duran Cup dengan sode bangi nak kalian serkar nak kalian kipai ba dengan jelaru bangi ni kersan belum lang bangi nuan ngini kersan ngini pek ngini saki ya kun kenika dan opening kenika Duran Cup.